Od svega što sam u životu video i uradio, od svih mojih sećanja, najteže mi pada sećanje na jedino ubistvo koje sam počinio. Bila je to jedna od bezbrojnih epizoda u građanskom ratu i sasvim je očigledno da nisam mogao postupiti drugačije. Sam ishod zanimao je mene i meni jednog nepoznatog čoveka, zatim sam ostao sam. Niko drugi nije prisustvovao tom činu. Tako počinje roman Duh Aleksandra Volfa, remek delo ruske zagranične književnosti. To je priča o čoveku koji, vođen iluzijom koju je doživeo u ratu, pokušava da pronađe čoveka koji je misteriozan gotovo kao i smrt sama. Predgrađa Pariza, boks mečevi, lepotice u noćnim barovima, noćni taksisti i jedan zakulisni, ali vrlo zanimljiv i dinamičan svet predmet su atmosfere ovog romana. A na kraju će ga jedna žena možda i uspeti da odvede do čoveka koga traži. Gajto Gazdanov sa 16 godina postaje vojnik Bele dobrovoljačke armije. Kao izbeglica obreo se u Parizu sa 20 godina. U tom gradu tačno toliko 20 godina vozio je taksi, noću. I zaista, Gazdanov je bio izvanredan majstor ne samo u portretisanju ljudi, već i u stvaranju jedne posebne atmosfere, jednog posebnog štimunga. Njegov prvi roman, Veče kod Claire, doneo mu je slavu, ali ne i novac. I taj roman, kao i roman Duh Aleksandra Volfa, svedoči da dobra i velika književnost može da nastaje i na 100 strana. Gajto Gazdanov je, kao i Kuprin, kao i Mereškovski, kao i Ivan Bunjin, vrhunsko pero književnosti koju ponekad zovemo emigrantska. Posle Oktobarske revolucije 20 miliona Rusa obrilo se van matice, van svoje zemlje. Ipak nikad i nigde nije ih napuštao literarni talenat i ljubav prema književnosti. Gajto Gazdanov, pisac čija literatura proizvodi tihu melanholiju i setu, ali lekovitu.